Ekitabo kya Zaaburi eshura 38 okushaba kw'omuntu oli omu busaasi ahabwa ekibi bye bwanyuma ketiisa. Zaaburi ya Dawudi ey'okwijustya. Ayi Mukama, otantiisa onyiniire ekiniga n'obukwakuba okumpana ongwerirwe kubi munonga ahakuba emyambi yawe mpweriremu n'omukono gwawe gumpingamiire munonga. Tihariho hahuriire omu mubiri gwanjye ahabwa ekiniga kyawe n'amagufa ganjye tigarigye ahabwa ekibi kyangye. Ahakuba ebyokushiisha byanjye bindengiire aha mutwe bindemere nk'omutwaro guremiire. Obuhuta bwanjye nibunuuka bujunzire ahabwa obushema bwanjye. Mpetama omugongo nyeyinamiriire ngendagenda nincura okulenzya izooba. Ahakuba nimbabirirwa munonga omu manyanya kandi omu mubiri gwanjye tiharimu hahuriire. Ninkabakaba mpendagurukire ninsinda ahabwa omutima gwanjye kutatuuza. Ayi Mukama, nomanya ebinyetenga byona kandi tosherekirwe kusinda kwanjye. Omutima gwanjye niguteera munonga enkuratima, amaani gampwiremu, amaisho ganjye nago tigakihweza. Banywani banjye na bagyenzi banjye nibanyetantara ahabw'okubonaabona kwanjye, n'Abanyaruganda banyemeriire hare. Kandi abarikwenda kunyita nibantega emitego, n'abarikwenda kunkora kubi nibagamba eby'okumpwerekyereza, kandi bateekateeka eby'okundebya izooba ryona. Konka nyowe ndi nk'ekifamatu tindi kuhurra, ndi nk'ekiteta ekitari kugamba. Ego, ndi nk'omuntu otari kuhurra otiine bigambo by'okutiisa abandi. Konka ayi Mukama, niwe ndi kutegereza, oryangarukamu Mukama Ruhanga wanje. Nahabwekyo ninkushaba otiikiriza abarikwesiimira okuteerera kwanjye kunyehimbisizaho. Ndariire kugwa kandi obusaasi bwanjye tindi kubaasa kubwehuzya obutoosha. Ahakuba ninyatura ebyokushiisha byanjye ninshaasha ahabwa ekibi kyangye. Konka abazigu banjye abanyangira busha biine amaani, n'abanyangira ebitahikire bakanyire. Abazimuurira ekibi ahabwa ekirungi nabo n'abazigu banjye ahakuba ninkuratira ebirungi. Otansigaho ayi Mukama Ruhanga wanjye, otanza hare. Rahuka kumpwera ayi Mukama okujunwa kwanjye.